Kaya na po, kaya tayo binsa-binsa dito activity adis sa datang aldaw po. Dito yung dito pinang celebras tayo kini dito yung Black Nazarene. We've been doing that for the last 15 years already po. Kaya idikal man narugyan ti may isang misa. Dito yan dito chapel. The chapel tayo dito po. Nga papakaramidan tata dito yung event tayo. Pinang celebrar tayo. Kada ito Black Nazarene tayo po. Kaya iton malem, alas 2 at dan tumisa talaga ito po. Kaya kada eksakto nga alas 2 and later on, immediately after, rumar tayo kas dati aramidan tayo, maaramid to ti procession. Ket dumanon tayo sa Jai Sango ti Kapitolyo, Sango ti Lawag City Hall, nga kas dati sardin kami jay kas lagi station tayo jay and a brief prayer adan to maaramid nga ilwalwan to kadigito agtagtag digito katalex tayo ti barangay tayo apo. Ket from the Lawag City Hall agsubli tayo ton ket adan to man maaramid nga programa na po in relation dahil mitlaing pinangrambak tayo kaditi Feast of the Black Nazarene. Camera sir, kasi makita mo lang, ito yakin ang uapo tayo, ha? Tayo uapo, ni ako police Naka-live. Officer Rudy Ventura. So, Live gayam na rin. Just checking up. Yes, sir. So, sir, sabayan, mag-participate kayo, kayo, Kas na tarita, sango lang amin ti balay mi ti chapel. Iso nga natural, awang may misantay, nga pan nakaselebrar na kami, tumultulong, ipinakaselebrar na detoy for the last 10 years, 15 years ka na kunaktat tayo. Kaya sak mamampela dito ya. DJ last 15 years nila tamanang minda isulat at mangman manage. Ngimita tayo involved me iti barangay. So the whole barangay tidos ngay panguluan ni Apo Kapitan Alvin Martin, membros ti konseho down below the barangay tanot they will play important role may panggep iti yan nayas nga pinagdalyas at today to procession to yaw nga mapan sa jay sentro tilawag mangipakita nga tayo deputo tayo kasla tayo kunaktat tayo apo dati question mo tayo ma'am ket saan tayo marikrik na talaga kay baga ni Lord no kasunod pinang tulong na kada tayo adu tinaglablabasan tayo nga didigra kada amin aglalo itay last year laing kaya adu nga didigra ti napantay sinagsagaba nagdaldalanan ket kasi na po Diyos Versti Hill alive and kicking and healthy tayo amin na po aglalo kada kam ti barangay dos nga nalakaunay nga malayos dito nga parte na ito gat mo ta asidig dito yan ti Dauro Creek kada kami kaya sa atin ko na gapo babaen ti pinagkay sa at dati tayo lang ito very healthy tayo una kita gyam deta ti may nga banag kapag yamanan tayo ken Lord gapo ka dito sut gapo na nga iktan tayo ti pangpatibker ti pamati tayo ken kuanata awan sa bali nga mangsalbar kada tayo no din ni Lord metlaen. ano ka ba kayo, sir? Kasi important din na every year mag-celebrate na ito. Istorya to ni Manang Dindad several miracles that happened when apo ya mismo nga isuda ngamin iti adak kadeto when mang sponsor kadeto ket agyaman tay ket di Manang Minday ta uray ti rigat ken namay masapul agtultuloy la tayo hintay pinang celebrar kadeto Black Nazarene
at ito'y at the chapel nga nairanta nga naaramid para kay na ako lakna. At Roger, dati follow-up question mo kay Sir Ventura. Okay, maraming salamat Bombo Janice, nimbaga bigat. Apo Sir Ventura, mo kanay tiket kanayon sumusuporta na po Sir Ventura. Ngam sa saludsod ko sir, kanay ti translasyon nga misangkat iti kanay tingal daw rin sa mga iti barangay dos. At tama tayo, digit koordinasyon tayo sir, tibiyang ti PNP Traffic Division, tapos di kastagat maliklikan, iti reklamo, kanda dumapay iti motorista. No, bayit ipay white iti translasyon sir. Okay, buena po bumbo ag kay sudeta kaslati dater aramid din tayo. Ket the proper coordination nga naaramid ken ni Manang Minday ken Apo Mayor. Ket na instruct kami ten digidati traffic division ito'y PNP tayo kan kastamit ten ito'y City Hall nga isot ti dlas ken sa kunat na isudot mang suportar kada tayo kapno iti kastan anayas iti nagtaray datoy aglalo ket adung crossing stinte crossing dito apo ken detoy pekit traffic tilawag deputy council nan tayo isu nga isuda ti pinakinuman ti barangay kada ti traffic division tapno iti kasta na anlayas binakaramid dito pinang-celebrar tayo. Okay. Anat oras sir, kaliti yamang rugi translasyon tayo. Alas 2 no pa kabumbo ti ruginan to. Panang rugi na babaen iti mesa nga marami toy nga idolwan to ni Father Sid. Ay iti sunto ito di chapel ti pakaramidan na nyen immediately after hanteg baybayagin ke jet traffic tilawag rumarta iton mangi procession ken ni Apo Black Nazarene. Okay. Sir, kadeti tatta, adon digiti debuto nga hangat na kay Ilocos Norte nga may pagpasid iti translasyon tayo ti Barangay Dos, Apo Ventura. Yes sir, tayo di rabi at the prayer nga naaramid when misa nga naaramid. At dada digiti si Jet yung mga ipakitan nga digiti debuto na digiti debuto may datu di rabi nga nagpartisipar when kada ti misa nga naaramid. Okay. Sir, maraming salamat. Back to you, Bombo Janice. Yes, sir. Okay, Thank you, sir. Sir, thank you so much. Yes, Dati Panasino mamikan. Just sige naman. Okay, sir, Rijaya, Bombo Roger ni Sir Rudy Ventura. Itinati agundaway intayumet kaniya Ma'am Minda Jacinto. Dati tatang aldaw. Tapno tayo met iti informasyon na inakitiretrate at nga tawen nga panaselebrar tayo iti fiesta ni Poong Nazareno. Ma'am, good morning and thank you so much again. Tanda ka mi manan iti pagtaengam pag makasarsarita da ka ma'am. Ay, thank you ti Bombo Radio, ti pinang patpategyo dati okasyon. Kita kayo kayo aming nga mararamid. Agdiyos kag ninaak kada kayo. Ken agdiyos kag hinaaknet ken ni Apo Mayor Arcid sa tinulungan na kami amin dito activities like ko kumati Apo Police kada ko ket yaman ko na good morning Mayor, thank you for helping us. Ken dito anak ko iso damit ti mang tataribabay kanyak nga dati okasyon 15 years nga celebrara with my own walang awanti ko saklat tatik ko tanadaret ko ni Apo iso nga ni Apo Nazareno. Iso nga just kag inaat itinang tultulong yung kanyak ken ko Apo Bombo Radio kay manager ken just kag inaat ken Apo BDM ta natulong met kada kami amin ti Ilocos Norte amin ti entero nga Pilipinas iso just kag inaat ken Apo Presidente kasi Marcosak pay laeng Apo. Yes. Apo, iso daw dawasan sa Apo Presidente. Ipiyaken kirit mo kasamit ka ni Apo Mayor kan digiti dadto mga tutulong kanya gito karobak tulungan da amin inrogrogit ti from lower to up so nga mayat ti pinang tataribabay ni Apo Nazareno kanya ken dati tumultulong met king kanyak nga godfather ko agyaman kaya tulungan tayo met nga ilalwan isuna. Dan kita anak ko ken iso amin nakarobak ken kita na kuha nga Apo Nazareno nga dito deputante
agkit kanina at ipinang tulong yung kanya. Kanuawang kayo, nagbalin dito nga, aramide. Thank you, Apo Bombo Radio. Yes. Thank you very much. Okay, ma'am. Ma'am, kasi nasa lungsod ko kay ni Sir Rudy Tatay. Kasi katanot si Ma'am Songbat. Within 15 years, ma'am, iti pa nang celebrate yung iti dati fiesta iya poong Nazareno, mama. So, ana iti importansya ng na-replicate series ken nga ma-celebraran ken na nagipisulo. Ay, Apo, ket adomit ipagpakita ni Apo Nazareno, iso nga pat-pat gek onay adomit tulong na kasla digiti masaksakit, digiti kailangan at tulong, agmil milagro met, idi mo na tinakaw da, naala si Jairus Bulacan. Imay kadwa na uram ni Apo Nazareno adak Australia, at least sila na puwaket idi buok na kan badunat na uram. May katlo, nagruar ti darang imay ti Apo GMA ken Bombo Radio nga nang witness, isuleta manen. So nga, adot ipakpakita ni Apo Nazareno nga agmil milagro ken amin getto enough years nga nagdialysis sa kaasyan na po Diyos si bibiyagak pa lang iso nga si pamanhiing ko Apo among dengdengeg patpadgek ni Apo Nazareno yerlik sa hirap at ginhawa aramidek tayo maaramid ko ken agdus kanina at kadil doblat manen agdus kanina at dito anak ko nga mangtulong kanya ken giti mangtulong pa nga may mayores kanya aglalo ken ni Apo Alcid, ken di kay ni Apo Kalahate, ken agad dumapay nga maumay. Okay, ma'am. So, ma'am, imalaksit iti kalman. Kadeti nga lawang, sa iti nga sakbay nga madalunan iti deti nga panag-fiesta ni Pong Nazareno. Ado ka din digitay imayan na bimis. Wen ado. Ket kan ko nakpaket ada dati donation, yan tikaw nakdata donation, ket giti mangtulong kanya. May pan amin tulong dakin Apo Nazareno. So nga well accounted for kita mangmangted. Kasi mabuti nga met kakaasin ako Dios. Adamit sang kabatit nga alaalaek kadadamin. So nga all accounted no ajid tumulong financially kadakwa agyaman ngem is all accounted. Nakita ka rin tayo, ma'am, ket sam digiti mun unang tawon kana tatan ato nagbalbaliwan na Well. na pinati talagang chapel na. Then agis kanina akmet dati nagipatakder dati simbaan ni Mr. J. Cruz pati ko J. Manila iso nang sad kanyak dati simbaan so agis kanina akmet. Apo J. Cruz, thank you very much for helping putting up the chapel. Amen. Okay. Okay, Bombo Roger, at dapat isaludsod mo kaniya Ma'am Minda. Okay, ma'am, maraming salamat po po, Janice. Good morning, ma'am Minda. Yes, Parang good morning, din sir. natin nagbalbaliw, since nga tinawan-tawan nga may kamtag, isulat na nga iso, tiya, rayo, ma'am Sinapintas Minda. Parang mububing kayo pa eh. Uy nga Rod, amom sir, timang papapintas kanya ni Apo Diyos, tatap no, may continue detoy kwak pamanhiing ko ken Apo Nazareno. Okay. Iso nga si Ma'am, Bibiyaga pa deti lang. tradisyon. Ma'am, deti tradisyon tayo nga deboto, iti katoliko, deti pahalik, wino paagap. Ay palubos tayo, ma'am, during translasyon ti paagap, deti Ay. iti Nazareno. When sir, kasi flexi dito nga chapel, para katoliko ken para aglikayano. Awan ti pilpilyan na, no asinot debotante ni Apo Nazareno, librada nga umay mangkita. Awan ti diskriminasyon Apo. Aglalog iti padak nga marigrigat, open. Okay. Ma'am, once again, maraming salamat. Kadit oras manin na kayo mandag stasyon ni Bombo Well, Radio. And mabuhay God po bless kayo, you, Ma'am sir, Minda Jacinto.